Lapen benapat ba ya kapisa kapalay ulum ha kajingalang jong kasang VPP Voice of the People Party men ha kakandu turip kalalengkon arajar arpulai lengba spokesperson jong kasang Voice of the People Party VPP ba kapisa barok palay ulum kalong silak nyuflay hajar arspa arplay tengkah barok kumtaan na kaliang jong kasang VPP kadap da kajing ngongu ia kipat ba kibalano senyang met badminton sya kaseng Voice of the People Party kumta nakaliang spokesperson ulai kajing kublay nakabenta kipat ba baro kibalawan bat kibalano senyang sya kaseng VPP. Oh benar sana, kublai dengan sawan setia. Tarai arpulai tu dengan lawan setia. Shalom, berdurung thang di sport stage.